Right, nero kerero ngerurwaga mutegeri wa Meru TV na neweregero bwakwa nwithirite uri na utuko bobwega na nkoroki gukira uri na thiria enjaga ya mwiri kugwata ugeni twithire tugitagagira mantura jathirito jagikara na nkoroki twarikane na nteto cietu cia Meru TV rukiri tugatonya kiri magatheti twithire tukithoja kumurika na kuona riboti cionthe iria cirikite na kwandikwa kiri ngatheti cia ntuku na arua ni ara twitana mbere na kuthoja ngatheti ya The Daily Nation na nkoroki tukathoja ngatheti ya The Standard iria tora kuona kagitana gaka ciri na ngono inene sana chikuonia ogwe mukari wa nthiguru ya Kenya au kabere tugatonya kire mubango jo turingeme nkoretere umo athoji ba siasa twaririe kiumie kionthe uria kiombete kwithirwa agigikara. Karibu sana mutegeri wa Meru TV, ni mbeta Dennis Mutuma Muthomi. Ithi ni ntato cia Meru TV rukiri umetekire obisi ya mujumbe wa Ntere cha Igembe North ni barombere kuriungira Ntere mwanya cha Igembe North na mono Ntere ira chithiritwe chiri na mbithukiro na thina cia ukaria kwa kagita ga karaja abitha baba barariungire Ntere cia Ndumuru egari kontuko na tongoria bakiuria ntaira kwa ntuko endero angirwa ukaria kuma thirikari nene batongoretwo ni Charles Mutuma ura ni commander wa National Government Administration Police Units ni ongapu amwe na obisi ya gavana Mutuma twethingia ura wa kaunti ya Meru ona kinya obisi ya mubunge wa Igembe North Julius Saitumu ni bombeta kwithira bekinya Ntere cia Igembe North na araba kinyite Ndumuru makinya machine Katsuru kenda kuria antu aya harabomba kwithira bayika college ya polisi kara polisi bakomba kwithira beturinirwa bakiwa ine njira imwe komba kwithira kithiria wagagi bokaria Ntere na wamba bong'ombe na imwe twenio tigiri yake wina isu ya kuolia ile tomba kutureni askari ba Kenya tiba Meru yake lakini tu ili weye ikedho ina manufaa kinyake wananchi na tuambere kwa security kwa kuna security na development kweta twarikia kwaria na nene betu Nairobi bakonsinda wetu iketheko abanetu nora tutikulwa ciumi biele bithiri nombero turetera reinforcement antu baraba security na ngari so kumeita riu area netuliete na tutomba kuona thina ingi ya wamba bang'ombe na omona bu inya kutena training thai bando kwina sarwa kwana konto kuona area kota kwena kifaru saindira kwina asto tuna GSU kwa thirikari ina interest nene sana kuhakikisha kuna usalama wamba bang'ombe no bwingia lakini thirikari ni ikaritangwe na njira kwendekana kienda tumba kutha kwena usalama kuonekana ku lami ni rejere na kwena lami Kenya response ketho euro ya kusaidia wamba bang'ombe na video vingi tuwate thirikari kuritangwe. Nkiripotera Meru TV kuma machine Katsuru Igembe North mbeta mukiri onkonja. Kere riboti ingine ati waziri wa miunda azendene kaunti Meru nethiritwe agitongeria kumaka munda jo mwingi ndene ya wadi ya Timau Ntere cha Gitumbi munda jojo turirikana kajwa tunywi akari ni muntu uria utumbete kugwetwa aria akiaria waziri Joy ethiritwe akiuga munda jojo jombete guchokwa nyuma ya ngwataniro gatagati ga akari na nkoroki thirikari ya kaunti ya Meru nera nande baritete mukana jo murito kira antu baraba kugerekeria ekwithira bakia kana bagitunyana miunda ya mwingi na kuga mtora wondo kadira wakigwatekana na iteriri ndene kaunti ya Meru akajukirwa itagadere rito rake watho miarete waziri Joy ni umbete kwithirwa ikigwato na bintu kwenene sana nenjega ki antu batimau na antu ba Meru twinde teu nonto mantu ja Dennis akubwira ora gutwire magamba mbi koto daite kwa implemented lakini narua gushirikiana gugutuma twaita ngugi mwanke kinya mwisho na ngugi ukinya mwisho ko una ndia wangi go plan na planners beto pa county patu tetherie kuona ni imbie kethwere are batere koto datiari ithatu mbere eje narua na itomba kuthingatirwo uria ciagirite nontu bwa kwithira of course ndauga antu kugwatanira kana kwena nkuchanio ndeje na ndeje lakini eje mwisho emuthia yumite kiumia kimwe kithiri na no tethio bwa governor na twithingataira philosophy cia ikio tomba kwithira turia na arua turia atongeria ituje kwena miunda mingi ira iwi
tiga na ajo wake watata kisima ne tongeretie manto miunda kuiwa waja timao miunda yongo ni wi waja makuri inyabate nyakaratasi akona ne miunda ije ne yao koko na issues inyinge cha miunda ire twire yetu je batwire ngabana bange bainge muno barabara ale au bagerete kuthingata miunda lakini batakinya gukinya muthia lakini batwe igitarira nto ithinkia agutharwa komba kwa ngabana Omeru na aletete manto ya mingi muno ikio kona kiambere mdajojo itumbi chukugita kuma ngoda kwena koto ndazi nyingi lakini ukagia ngwataniro na MP ukagia ngwataniro ya Tori ukagia ngwataniro ya county government ikenda manto jamba ku implementwa lakini kumba ngavana agotonya koda kwena ngwataniro na MP koda kwena ngwataniro na MCA na Tori na kila mtu ngio kona ndiko tonde rumire ndikumba kwa implemented ambuge naru intuko nene mono ki ya Karibati Mau Paburi na Meru at lunch na sewer line iria mheshimiwa waziri nkujulishe na achuite 2.45 billion cha kuthithia sewer line and the Ministry of Water. Rito jakwa Peter Wanjweri Mwariama inda thuriro community ndiciama niro tongeretie mantu ja munda jojo itwajukirie nafasi as a community kuikia mantu ja munda jo 14 miaka 5 ethiri na inko werua mono no ntobwa thirikari ire ona ndi mutuma na waziri wa lands na community yonde na ofisi no ntobwa tutetheria no ntobwa tunga mukono miaka 5 etirari muchetho nabo bakireke ni baritete mukana kire antu baraba mamirite miunda ya muingi akibauria gucokia miunda ye na wea na bobore mababete tugwatene na MCA bange na tugwatene nya na MP lazima tugaitaniria ngugi turi amwe for the sake and benefit ya antu batimao na benefit ya antu baburi at lunch so menyagwe wiite munda antu fulani menyagwe wiite plot ya antu fulani iogwe next lazima watu wa bori wapate haki. Kiripotera Meru TV kuma Family imwe kuma ntere chia Kiongo Igembe Central nithiritwe ina murigo jo munene jo kuthika mwendo wao. Mwendo ucio wao ugumanyikana ta Christopher mweti ombere kuragwa kagitene kara kwari na maandamano ja sabasaba ndene ya tauni ya Maua mututigira na miaka 35 na ridikana ni ithe wana bathatu na ringiro risasi kagitene kara kwari na maandamano na rantere chia Maua akigeria na hakuwa anajua hiyo risasi ilikuwa imetoka wapi na papo hapo akakufa. Atatuko mimbi arathiro no ntatari maandamano ne kaumite nyumba yetu aturite ende nito kwenda kwa thirikari ito swira kioto kya mwana wetu tumiabora ya tusulikira ari kioskine gyake kaugumite kioskine kuona maandamano ya itasaindira bari na ugumite askari ba murathire na saindi nyuma kwa mono atafisite askari waratho njembere utwika karu ya na askari arathiro na nje nyuma meaning that ataru ya na askari no riku iwende kirenjain ne bakoromba thirikari amwe na kinyanto bawendi boboya bakiwa kioto kya mwana kiombe kwetha kikionekana ona kinya anto bawendi boboya bombe kwetha betetheria kenda mwana mba kwethira kithikwa no ntomonka tha yari nyumba seweka ko bagire well wishers kana anto bawendi boboya bombe otetheria family tigeri na inya muno kana kanini katiete family we nana bathatu na araria gitango yake kioski mawa kithukumara kimenyera family yake kwa antu bayo ndipo boya iba kumire mandu ya batethere family nikenda ikaomba kurugia mwiri omono wo orindira imochare ikuba ro mbara yako ibo nsulikira mono wo kwa wone uburoro arwero akari atathikwa emochari nika kwenda thirikari entethie na nchukulikire yone bimono kwa aratharwa nimbi na atai maandamano ne. Kiripotera Meru TV kuma Kiongo Igembe Central Beta Mokiri Onkonja. Kira ripoti ingi ni ati nabo akari bachuka igamba ng'ombe ni bamenerete mujumbe wa ntere Tharaka warawijikene tagitonga murugara ni kiraba kuga nombere gwitejaniria akari bageshiwa mungu kiawe kia Tharaka kuringana na kariba babachuka baruga bo batiku mwenda edroa akeja ntereu nikiraba kuga netete na mbere na kuiringira kampeni agecho agetekia ngabana lakini no riru ne akariba we bageshiko mbunge kia Tharaka kuringana na kariba baruga murugara na tikaniritia kariba geshiko mbunge kia kiri manto jegie barabara ndoje na kinya sitima na gento kira kagita na gaka kuthithia ni kuiringira ndebe no ntobogetekia ongabana ndagara wegona kuma ntere Tharaka ari na ripoti ona njira entariru
baba na kariba gechigo munge gachuka kabangombe kwina antu maranegenaga igoro ututegwire ati tiana ni tutindaga rambe ko ati kubothera tiana ciekirwa chuma maguru na nuntu barabara kuthuka agaba kimeneria nene mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugari kiraba kuga na tiganeria kariba Tharaka baraba muthurire na kondokera chuka na bare na mujumbe wa oraba kuga na kobarutira gwira Gitonga na tinda guturugira muchere wa weekend Gitonga uyu numwe urabingaga budget na budget ino ni kuthondeka barabara ya kurega nio icho tuujaga mangi makinege na ati gutina stima ati ciana no vaino tuira CB ciana ithoma gutumira mitandao mutire stima ri mwana kathoma umuthi Gitonga na tinda wa weekend na ni mumbungu wa Tharaka uria ubati umacwira stima ino ni achuka ona takule kwa tumwembe tutikumwenda no ntuna ukita gutunyogoreria me gankoro gibagari bonanete muthoro wao bakiuga bota kariba chuka batire tayari gwetegeria gionto tageke Gitonga Murugara munjumbu wa Tharaka ni anthuritie gitumikira gitumite anthuria thaino na gwana kwenda gite kia gavana ukathie Tharaka ite irathi ciana imwe ithomagira ntakani na thaino nukuona ciita chuka kula kuthondeke na kula gwake wega gugakwa na mabiga niguo ciite kurira kogu kiria nkolomba Gitonga na mbekire Tharaka nyinshi thaino Tharaka ite nyinshi cia kulima kana mugata muyo Tharaka ite nyinshi cia kulima nambe athia mekire nyinshi amakire macukuru mabwe obisi cia macibu amakire wega kenda cia gutulomba kula guku thaino nukuona kwa Tharaka kabalo tele manto male magirite na tio yo rende ne tuanile stima na nyinji ya wasisa ya wa brothers no tuanete Murugara nambe acoke kwao athia mbe aruthire Tharaka mauntu mao kila kimabateria manenkere lakini gucoturugira mucere au tio tutento makurugirwa tio turanto maruta wira wetu Gitonga na te qualify kai mugata antometolo mugata Gitonga te qualify gutweka ngaba na Tharaka didi kuma gechigo munge gachuka gamba ngombe kiripotera Meru TV ritoka mbita ndagara waiguna Kera riboti ingeni ati akariba thoko ya Nkobo ni bomirite na komeneria bonene miario ya mutongeri orotere kana wa kiama kia ODM Raila Odinga irareketie kuga ati mbeo mbithe bari tayari kwaranirie na rais William atiri Raila natige gutwiranga mantu ja dialogue anga tukarende na utwaranirie wengo atwire kwaranirie miaka magana janga nona imbia Kenya bono anga twawetaga karamethene thaite abari amwe aruto ugwa Raila aranirie na ubwe na Ruto State House tigo twira batu tukaraniria we onto batu igitare onde tukiandamana itwethaira tugite na tukauga turi andamanira gintu kina tukauga turi andamana kenda ndukia twetiga kura gwa risasi cha thirikari iruge u atethaira kera gwa kana imbi gutwira twete tukaraniria no hapana tutaki aria runthe irwandikirwe kiri na ndiko report na maoni jara yaitiwa Kenya bonde country wide ande ko twiranga tuje tuite maoni twaraniria kairi turarera tukiuga atia ugaruta na Raila batiaranirio tuirwaria rungiru kutukura twaraniria mabara na iria bageka mbeca methe national conclave what is that ugora iro Odinga issues ire bore achio rira bore ngo bare on street kesa basaba issues ire twina chio thaici okwenda twenyangia mbeca cia mukenya twikaranthe methene o uria ugwathithaia itwije utenda ya rogi okwenda methe thithua ira ugwo kona kanya gagukarira kenda wiro igwa kuthithia dialogue uria wathithirie tukwandamanira finance bill last year wona gwatonyeria mutwe thirikari na wona bia kuria gwichwera Raila batu twe njenzi turiuga utenda dialogue je utokwenda araniria na Ruto State House na uburi ni araba kirikiria baejene bimwe bebira bakwenda thirikari ithire gitegera na biethira bigitegerwa murutira jo gisiasa janthiguru ne jukethira jukina mam njenzi eriuga atiri ayuthi ibayewe ngugi njenzi eriuga atiri sha etegwita ngugi nerekebisho kana ichokwe NHF ire itangugi ayuthi naro bariuga atiri funding model ya university ira twathoma yo 126,000 per year naro muciari ariri wa up to 700,000 kuthoma kithomo kira kirari barari aga 26,000 naro njira cietu ciathiriro te cigitawa bura